Kuchang Wamanta Mo General Secretary yang KSU Wamane Chairman Opalaya Kani ketinggalan Kiyonggi di Prado Prasnam Bawana Kiwabon Chicken Hun Waya Nado Indonesia Ado Krimal Kokate ya pilih kami press media wanra ya ka singai kublai ko kapang ya ki naka office yang ka All India Youth Welfare Organization nagaliang tatay bilang ile adin ko ada yo yang maglas sa kubor ko ka KSU activity kan hunle ko da lagi sakam ako laluti adin wada yo ki wada sigaraw ni puro nagaliang bilang ile da ya statement ko ile personal ya KSU activity kan hun ko yalam awito pola solusi wada open board kamera je yo ini ako pensana ko ka ada ni puro so mereka tu kata yang kita dibenta kuah kiye wajah tadi hatu negasi open man lagi kami payah apa yang ke distrik kuat kerilom saja yang orang kawi aku MI kami mereka dah nak yang mesin yang ini yo iwat tenun berabon berdalam tadi hatu open man siapa kami kumi warok kami dan ida awak serta melinggo kor yang kena hagu pagi ni turun melinggo yang popular ko Henry nak sing yang ni waktu itu aja waro dami agak tu bani penai kumogi Henry kuai pun kumo waktu ia kesorta lembar media report ko pun mi di media ko kuah ia CM yang ka state yang ni ko kelamu ada media report pemerja haga arhobi tarik araja katende koman kasmi yang state yang ni ko CM Congress sama kelamu yang ini dikentin. The government has ambitious plan to fast track development process and work towards transforming Meghalaya into a model state. Prado Prasnam, kini ba galuti ko nado aragar khatinde kelab sarkar umat dokam ke model state. Kumamot ke Suroko Aceh yung ke perthai waragowi to Meghalaya to ke model state. Puri kami Prado Prasnam Kuat, agak kaki kelamu. Our goal is for Meghalaya to be the top Indian state within the next 10 years. Honorable PM of Meghalaya, if this is the pace that you are going to achieve the objective of the present MDA government, I'll say no. You are going in the reverse phase. We will not reach the top 10, what will be the top worst performing state in the country. Kuala ketua kesiyomu, the government is investing around rupees 1,200 crores, 4 crores to improve the major roads across the state. Kamu kucuna kembali kita itu road sedang yang ditahan ke yang ihawat tangga highway kumyoi. Honorable PM, please take your words and come immediately and see what the present situation of National Highway 6 is at Eastern Hill District. Hadir itu aku coba senang hadir dayo di secara ke MDA 1. Wah, lambat batai kebar kubon dayo wa usian. Kalau udah inspek udah boleh ikimono ni mahu buat di benta yang kecil, lebenta improve yang road connectivity, warga jauh por bukan tu yang ke Jing Yusuf menangwa one di tourist spot saya. Oh, yo yang bagilah batai kubor komen angwa yang bertangguh go ke tourist spot. Waku ini ke distrik Kayongi. Henry kamu mandi yoi. Hawa si Brun, wala ini to ada go to ke state yang ini ada lagi pun di state. Honorable CM, the tourists, the moment they reach the district headquarters that is created along the National Highway 6, that very first impression on them when they will go back as a tourist, they will say, this state is horrible. Hai tei pori utong ki hatau wan ki undi keleng ye katau bai ki sini dan do yogi highway utong keladi penai tet kopor. Haga arno tarik Agos arajar katende. Kada kesin star MDA 1 Chief Minister Congrats Sangma UDP Chief Minister Preston Tengsong One Transport Minister itu for Masabang dah dalam HMT for Union Transport Minister Nitin Gadkari Hadeli. Now pelai, wahai tay, hakat kecilnya cem kaya terpati. Now Minister yang central government hete apa orang kita kau ke media report woman kami. Orang PM
The meeting apprised the Union Minister considering declaring of important state highways as new national highway in Khasi Janjat Garo region. Kami kemudian Hete yo ila bagla ta kubar wa CM wa kita ki yang bersorkar alai sem istai yo Union Minister Woker Party o kimi ki state highway sa po yung i ukala sa national highway. Oh, agad benta ala ME wa the government now wa ite wa tentu ba ya central government to declare ya subok wa approve in principle as new national highway ko tentu lang ite to kini subok kya setengah sai pung most like say ko apna 100 kilometer kini penyogo kuat sorkar penbeto i harapan nu ye ko pencana yo to subok wa tumeu not state highway, Chaka national highway, our Tang national highway, what the open stroke or open bar, what they got unity, the tower of Kula, the Duar that day, Upoitron, and can you talk a chicken bed, Yokosoka, the Iwara, Kantam, for the yoga, the Essentia, woman, they come to a phone a day before. I've tried it there. Kini kinong yalam, nakita di border, nakita ang border kuwa sa Bangladesh, kain narko citai, memang kini alam radio itu minister itu for Mensala, dalai cemu CM na pular ya kile, wawaro dituruk, nado arda terkala upan bah ya kitai, tengah ya dan adu ni ke kile, mem yo ipan bah ya tai turuk citai sa border area. Wayu pula dan hagliti ya wada dep, wa CM ada interview ku yang Wakawi ni dapat kubur wabnana apa yang state apa dari India ke statesman ko ong kamni. Wa CM adu ko ko Prime Minister should visit Manipur. Honorable Chief Minister of Meghalaya, you are a very far-sighted leader, as what you have always been telling in the Assembly House and also to the media report. You can see what is happening in Manipur that the Honorable Prime Minister of the country hasn't reached there yet. Wa usna mipo wa heta Manipur jinja janja wa ti bai ti ya Manipur usna milo wa Prime Minister per koi hoitai oh memka ina kuli de yang nikmat yang i wa kani district yang i nado ke kom Santa Mary challa wa de yo pa yukamen challa wa man nakani yuklai wa haden ko de tuklar kisen bala mero ke ke wa gibi la kanta ma ko jingalam yang ke kesu kuah yo section ko mi salat pada ko ko kermen dalai jinge ko yang ini kesuro han maya cikatu wala yo di aeroplane by nasilong hando mediati ko yo ini dare kini hado ini kejo man ba yang kom Santa Mary sela bijunu yerbi etai dau i mekani ongi ya kini armu kinong mikmati yung i kuas na bawan pai hande ke cinggali ya pi armu waile umpan bor di to di kelam ile umpan bor di kamti wato upai jadi nok nikmat kami nok nikmat ye wala ye di pun bor ye UCM kaya wala sendet ako ye di pun pai kani pro jadi te daw yang kenu te bala oro ini bo ye tadi dawa ya UCM mekanik na ye di mata ni wala aryo i dari to lewas na kaya jaga time ke district yang ini now ba 1 di Mei hey ni apa ke district yang ini nado na China malik juai hado cara tecera yo mi yo dikmat ko kamu jad mane suro mo yang ta bi puli na ni alu kino dikmat yang ini ko wajo lai ba dikale pasar na le aru play ko ay sa yung percent yang ini warna bela le ko ka nahai ko wajo top porgo ya to another high court ko hado ini dep atau porgo one naitai ko implementai program waka PIL ko ada lain winner mungkin yang iko area district yang ini ko hado waka high court ko ada wide yang ini to ongo jadi statement kamu ada bisa media report High Court of Meghalaya directed Nahai to explain why not he suffers colossal inaction. Paman ko kasi state kamu ka High Court tengah ada ke Nahai to let go ikenta ko yung ka and then nagale ko yung i-explain waro ini kiting siapa kita kiting plan yang diperkar ko sa din hado legacy o mempoy chinu kanta mapo district ko yung iwan ka tahan jaja hilis waro ko wi yeman kasi baklaan sa fair
Yeman yogi wagini ikitain jante suara kami kanta mapo istanja yoi wa yapya yaprai. Ande nagaliam yang all jante youth welfare organization penpau ya kajing dokumen. Hado kate wa ene koki. Dayo iwa bikin hun pen balan to affair. Umna yakin deki ya rama yong dar birong nakin dira wala ke political party ko de emini daya emla mitami. Sekali ke jengnya tercalang iwara ya ke KSU kemen kemiwa kinu kipen balang le o jalam gi nemeta koba kemiat nemeta kentu ya daya ke jai guru ke yong i mani ko klo ya o yes nok tilang mani ko klo ya o yeni cibor dia jingya teli mboy ya pra de kerpani le ya kibi kisen balang ko ya wanne wasnawa wan pichini lani ya kinu ke program ko awya to wani benta pro kenang uman ko kejingkan bor wakar co ya ke kotar nei benta upen smart ko upen sna ya ke puro senagali yang i ko upen kudo ya ke kesu kuble cibo na ko ya ilam bi ya ke te grup yang i nado ki por ko dan de ato kani krimat ko ate kanta mapo ke distrik na tibo kriwen ya pi ako do ya perlu cimut topi nei benta uto ya ke buat dan ke strategi ko kama yui men respon ke sarkar hadu ne krimat de hadu edikate iwi kerjani ya pi hadu mani ke isu job bagi kiwi isu le dene beta ke isu wang ya pi macam perang keluar kari ne beta kata beruyung iwara wong yen teli kon kari kublai cibon